Article 244A aputhak Pinpur alo Home Minister Kiren Rijiju aphan kapajirdam. Paklangso along PHE lang ang kropen rat atumaphan lang ke pipon hekhe. District Museum along Inglong aso khaya tu methang pindeng sumpot pendang lo kaprek lang memea sondo. Kardo Lili Karbi birta thanbang Sami Durmi BP. Ton arjik tha birtang ton pen. Article 244A aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen Chaponsi MAC Lapen MLA Dr. Mansing Rongpi Central State Home Minister Kiren Rijiju aphan chetong damsi Pinpur alo setame kapajir tekang pusi birta nangle. Labangso Pinpur alo kapajirdam ahut 6 schedule kacherai komji lapen Article 244A kapachun ponchi aphan un an pen nang charap dun popusi Minister Rijiju pen lamchak nang chipidun pusi birta ripdun long. Bukajan Subdivision Angkang number 22 Sarapathar MEC constituency Angkang Paklangso along kido PHE langkepi angkro thangnat akam takepi pemate rat atumaphan langkepi pontekte apothak lam kelongpon. Karbi Anglong Autonomous Council Public Health Engineering ahin pen Karbi Anglong rongruk arlo kemesen kang thiret alang kijun longchi aphan sai dengsi Paklangso along the isi PHE lang angkro salam pilo setala so lang angkro thangnat akerapta rat atumaphan pitekte dedlo. Noni ligido ke Bukajan Subdivision Angkang Baisnong Horupathar Paklangso along dak Paklangso along pini ditung ke thek ponlong lake Paklangso along isi Karbi Anglong Autonomous Council pen PHE Department atum pen isi rong asor phan kimisen mate kang thiret alang kijun longya phan isi PHE scheme pen isi dak langang kru bunai selam pilo labangso langang kru kedam tang ningkan kep pen pini anlo do sitame do pajongjong la sonsi niltum thek ponlo ladak ke do orong rat ongdung atum pini ani antame labang solang mate labang so PHE alang mane lakang thira alang sitame jun ponlong le la sonsi nilitum beta lo lasi labang so ko sonsi ki jun long le derma mate ko pichonsi la son ke plang le ma mate ko sonsi la son ke man derma lake Karbi Anglong Autonomous Council atum kachilang le mate RD ki pipe Apoloma mate kopi apoloma posedak kido arat tum karju nasi non kachari mi BJP sarkar tum puthot lahai hui Bukajan Subdivision Angkang dak pang lang sodet kali Bukajan Subdivision Angkang pinangan la posodak thak bulang nasi lakado gabe stame kilang pon pen puthot awar sai mate kyang thiri adalang mate water supply la ki mesen alang ki jun longya phan ki ongdung arat tum chuning report Bukajan pen nili anon terang kat news Kedam tang ningkan kep aprang malompen kasalam lang angkro pini arni anta hadakedo arong araratum laso alang junlong mangwededlo athela dak Karbi Anglong Autonomous Council pen RD kipi pen ajok salam pen thangale avedet asonsi mandedlo athela dakelang chari la pen hingno dak sita avegiroi thu kasalam kavedet penta isilo lason thak thaksi Bukajan Subdivision Angkang along ke PHE Department pen kasalam pilang angkro isi natal alang junlong mangwe Thangbak besi angkro tarkrai pen anpar ke adat taave lasinon kachari mi BJP Paribartan Sarkar atum lahai lang angkro amokha puthot lang chari ponthura kangthir et alang ke junlong chia phan chuning rialam longpon Kedam tang 2016 Wosik achikloni phaing kora ketham arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang ahin pen kang pupon Karbi Anglong District Museum along Karbi Anglong arlokido Karbi Dimasa Kuki pendang lok Inglong aso atum apindeng sumpot pen methang akhaya atum akenang sot kelang memeyason amungdo Bangso Museum along 1758 aningkan ahud Amulya Ratna ahung akai ahud hele amu mate Cannonball lapen Karbi akai along kenang sot sakhi notheng pi hai hui pen chenglok hako ahut kenang sot ahormu Bangso District Museum along thekpon longchi Karbi Anglong District Museum lagi dipu rong supi pen kahelo kilometer proxy ansidolo dipu lam tingro dalong sido lasi labang so museum long elitum thekpon longji ki ongdung inglong akai mate Karbi Kuki Dimasa Rema Penchenglok ke ongdung inglong so akhayatum
kedam tang ko ane ning campaign ki birti asona peri ason si non karbi tuma page tame litum thek ponongji pejang phong pe luru punon pe kok punon wam kok punon lason si kapre ka khei tum stame methang long methang traditional ahormu ele tum la bangso Karbi Anglong District Museum long ele tum thek ponongji lasi nona por ele tum la da la bangso longge non head lason only traditional dress la puchot kali la bangso ape ka ahormu kabirti kedam tang 18th century ahut pen kabirti ason stame ele tum dak thek ponongji camera person Stefan Teron Penili Ratis Romhar God News Difu Bangso Museum Kelang Damji Aphan Difu Rong Supi Pen Kilometer Tropsi an Ajak Kahelo a museum along Kelang Damji Aphan Lo Charlie Au Samaratum Damrinti Lapen Bangso a museum Bhomkuru Arni Inkudang Lapen Urmi Arni Abangsi Hithi Ripen Kangkir Padupon Pusi Sai Hem Achakamaratum Nang Pachinidun Non malom sopor phan dihina pharman berta moington pon exnang Dashwini classes Nogao 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017 For dropper batch at Stadium Market first floor phone number 9864922277 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. God News Channel ay hinpanang itong one pillar as Practical the Talent Show. The artist
curb its traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lote Ladakh screen long kipi number long nang litung homru ignon. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo opi puthot birtalong wangthulo Bharat Swadhin kelong ke ningkan trok kebra sirke pleng tanglo setapini arni anta West Karbi Anglong along aprang asonsi munit atum do thak bomlang Tamulbari aronga soraphan ki kerosin amelur henlo rihing amelo Aningkan achiklo lapen arni lakha damloti ilitum adet pi arta ningkan trok kebra sirke pleng tanglo Laso apor hur rong rup longri longpat lapen hawar kaching churta kam kethelo Non ke chiklo along anta hem kachi kim dang chiaphan munit matha bomlo Chisik chedang bomlo Prime Minister Narendra Modi Digital India ka paman chiaphan mang ponlo Bonta Karbi Anglong arong ke non kai kimi ahut anta rihing ame kawe pen ningri nang bomlang 1951 aningkan Karbi Anglong amahang kethek ahut si Tamulbari ahawar aphanta parlo ponlo Rong along anta rihing ame kepali chiaphan sarkar pen Rajiv Gandhi Rural Electricity Scheme pathik ponlo bonta Number 2 Tamulbari Number 1 Atigao sarke ap arong Number 5 Tamulbari lapen teron arong rihing ame keleji alam anta chathan led lelang don pharo pho ahem tun ke pini arni anta melur saraki henlo rihing amelo jene hi akhini রিজার্ভ তো পাঁচটাই আছে কিন্তু এই পাঁচখনমান গাঁৱৰ ভিতৰত আমাৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো নহ'ল কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্টৰ গাঁও এতিয়া 5খনমান আছে অন্তত এই 5খন গাঁৱত কাৰ্বি গাঁওখনৰ হিচাপ কৰিব নাজানিম আমাৰ এইখিনিত অন্তত কমেও 300মান ঘৰ হ'ব কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্ট কৈছোঁ আমাৰ যিটো খানাপাৰা মানে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ এইটো আণ্ডাৰ মুখ্য দায়িত্ব দি থৈছে ৰাইজে কিন্তু আমাৰ আজিলৈকে ৰিডিং চাবলৈ নাহে কিন্তু আজি যেতিয়াৰ পৰা আমাক লাইনটো দিলে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমি ৰিডিঙৰ কাৰণে বহুবাৰে আপত্তি কৰিছোঁ এছডি ওচৰলৈকে গৈ মই আপত্তি কৰিছোঁ যে ৰিডিং চাবলৈ কাৰোবাক পঠিয়াব যাবলৈ মই আমাৰ আগতে ফোন কৰে কিন্তু পঠিয়াব তুমি যাবাচোন ৰিডিং লৈ আহিবা তে নকৰাৰ বিনিময় এতিয়া আমি 5 বছৰমান হৈছে আমি লাইনটো পোৱা পঢ়া শুনাৰ সময়ত আমাৰ নাথাকে সন্ধিয়াৰ পৰা নাথাকে এইটো একদম বান্ধা 10টা 11টা পিছতহে আমাৰ লাইনটো আহিব কিন্তু ৰিডিং চাবলৈ আজিলৈকে নাহিল আৰু নাহাৰ পিছতো আমাৰ ডিঙিত এতিয়া মোৰ যিখন মানে মোলে বিল লেটাৰ আহে সেইখনতে 12,700 কিমান টকা আহিছে
গতিকে ই সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি ৰিডিং চাওক মোৰ মিটাৰ লৈছোঁ মই চৰকাৰ বেআইনী কাম কৰা নাই মই মিটাৰ লৈ পেলাই আমি আছোঁ তেখেতলোকে আজিকো পৰ্যন্ত ৰিডিং চাবলৈ মানুহ নপঠিয়াই আৰু তেখেতলোকে আমাৰ আগত মাহিয়া খাদ্যকৈ আমাক কয় যে আপোনালোক যাওক আমি মানুহ পঠিয়াই আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে নাই গতিকে ই এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমি কৃষিজীৱী মানুহ আমাৰ ধৰি লওক খেতিৰ প্ৰধান আমি এতিয়া খেতিয়ক মানুহে 10,000 20,000 15,000 টকা আমি একেলগে ক'ৰ পৰা দিম Tifu Gop Boys Higher Secondary School ka Pachu Aklamalong Jakhong ni Phaing Kora Trok Arni Pilgrim Club la Penchirinti Green Angbong si football kachipate padupon kachipate along teran hinita ball ipumpum chipipon Difu Greater Sport Association pen Difu Gop Boys Higher Secondary School ka Pachu Aklamalong ke padupon bom soy terang la penirora tisubi chikimo football kachipate Pilgrim Club la Penchirinti Green Angbong si chipate pon Pupu ateran ball ipumpum chipi pon si kabathua mo pajut pon Chirinti green apartment tilbar rong hangsi Pilgrim Club aphan ball ipum thap pon Woi pit sita Pilgrim Club apartment birjan teron pen ball ipum thap si Pilgrim aphan preng chitu pon Bertabam kalapon sekang ton iglo like bom thakat news channel domi thagme kurang thu